بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحات العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد in pengajian na to limaway-laway bakas na to kaya sulat din di in baharian sin idgham in panagnaan idghamul mutamathilain amun dua huruf magsihu ang karagbos ba sila longta na inyad to uno-una sadya huruf ayaw sadya longta bisan silang kasiwu ayaw sadya in panagnaan yaw din ha mga huruful mad ha biasin amuin kiwan na to, amuin unway ni. Biasin kiril na to, upamahan, longta, qalu wahum. Qalu wahum. Narain di na to siya, di na to hilamu kay, inwaw ini mari pawaw hambuok. Bunnal, sibu-sibu na sila ini in bubutangan nila ini, in guguan nila. Ang karagbos na sila huruf. Sumakawa, giwa tarin dito, exempted siya, bang so pa maimpanagnan ini, din namang huruful, mad. Na, malingkan, bang mapuas din dito, na inhambu huruf yaon, hila mo kay siya maun pa, amun hikarwa huruf yaon. Na, biasin mga, so pa mabiasin amun, kiwan na to, izhab bi kitabi. Ha? So pa ma. Ini maniuti obi ang mga iyon na tawa ini. Review na to ang karay. Idhab bi kitabi. Kita niyo. Ini ba panagnaan huruf, baris patay. Ini karwa ba day sab. So ang karagbos sila huruf yan. So in amoy panagnaan huruf ba ini, ila mo kay pakain. Pabahi karwa. O. Denga sobyan, hiig na to na yung pag-iyanon lang na sipat sinba rin di kalkala. Bukod naman ko magbasa, izhab bi kitabi, di na. Sa ilang mo kayo muna, malawa na to. Imyan na ko, izhab bi kitabi. Na. Alak ko rin uwas na to piyangadjian. Na, kaya suno-suno taha pangadjian na to yan. To amo na yung idghamul mutajanisain. Sa kali, wala kita niyo nakaubusin dumyad to. Aw bi mga maniot yo nakapin-kapin haamo yung pangadjian na to ha idghamul mutajanisain. In panagnaan amuin bi ang mga nabisara na to amo na in ta huruf sin ta daliman sin ta na aw na rin dito magbak in ta iwan sin ta na inyad to bang makauna in ta ang pasumuno in ta bunnal hilamukay, maunin paglamukay, sa sumakawa, bukon siya paglamukay, amilong niya idgham kamil, so idgham naqis. Imaksud din doon, inta yaon, di mo siya maus-us, marayday, ikaig, inamuin kawasan niya yaon. Sa inamuin kawasan, amuin sipat niya sa jarin dito, amuin kalkala, imalawa. So pama, biasin ini. Ha? So pama ini. Ahak, tu. Na di mo ini makajari hila mo kay inta ini mari pa amin ta hambuok amin ganta malawa tuod in kawasa sinta yaon. Sumakawa di ta sadya butangan unuin ini inta ini. Di ta sadya butangan kalkala di na sadya kita miyan ahatu di sumakawa yaon da in sifat unuray doon. Amin marakmol ahap tu sa ayaw isab siya paunhunta panipisunta hinangunta mari asinta ini amuin hilamugay tasin amuin paglamugay long na jukup-jukupan mahinang ahattu di isab makajariat to. Na
Aun waktu isabyan, makauna inta, mahuli ang parakuman, ta. Narayin didto, idgham kamil na. Atin niya, inta yaun, hilamu kay tanatuod pakain, pata, amin ganta, malawa na inunini. Inamin, kuan. Pamakalat is kalat ta'ifatan na. Kalat ta'ifatani. Na, inamin ta, ainta panagnan, inihila mo kayo na siya pakain. Pata. Nang kanda, kalat ta. Ta. Way na inamin kalat. Di na, way na. Amo si patyat way na. Aun waktu sabihan, magbakin dali man sino no? Ta. Biasa namin kaya kwan na to abad tum. Di na kayo men abad tum. Aun waktu sabihan, makaw na sabinta, pag-usang paon na yan. Ampa, dal. Na ito nabi ang mga kaya kwan na to. Nabiya ni sab, tumtumon na to, haidakamul mutajani sain, pila huruf dayan. Kita nyo kuno. Walo siya. So, inini, ang bukid bubutangan nila, inini ramikyan, damikyan inisab. Na, sumagawa, inini, upat inamun halaw sin Quran, kawakan na to, amin magbak, aw na wakto ta, dal, ta, aw nakto ta, iwan sin, dal. De hindi hikarwa ini, inza, inzal, iwan sin sa, kawakan na to magbak in mga huruf yan, di hindi harwa ini. Ang kan na pito sana, idgamul mutajani sa in pito. Sumakawa, aun kaybanan, baha arakala, bangka mo mag-ukay kitab, aun kawakan ni kawalo. Sumagaw ini at kawalo kan Imam Al-Farra. Na, ba ini, buat na to rin haamun kwanta. Kan Imam Al-Farra, liyamud niya rin dito ilam, iwan sin ra. Sa ilam iwan sin ra, dahil hindi na kita jumhurul ulama, haamuin hikat to tanayin idgamul mutakaribain. Amunayin kahinapusan kawauntayan insyaallah ta'ala. Nabiyayaon, zal, insumuno kanya ono, za. Naam. Aun nakto sabihan, sa, insumuno kanya, zal. Nalong niya kala mga sukaw, tuan. Aun baka-bakan talong sin Quran, makaunin za, pag-usang pa zal, why? Amura ini. Idgamul mutajani sain hahuruf amin za iwan sin sa biainira zal iwan sin za atau akan sa iwan sin zal. Biasin mga sopama izzalamtum zalamtum zalamtum. Kita niyo. Aturan ni amun kwan ko. Imakhraj nila katuyan. Intu ini biara sini ni. In dua ini huruf manipis ini. Kita niya dal ta. Pag abot mari mauni marak mo ta. Na atawakan ianong ko at atawa it in ini id iwan sin it. Pag abot mari damikyan inza ini marakmul. Inzal iwan sin sa manipis. Nakita niya? Tanya? Is. Amun ipunta so pamaipunta ba niya? Indila tahababa yan. Tiyatangon tahababa at abawaw niya. Pag-uusay sabihin, ipunta rapit pataas sabihan, nagtutungod iwan sin duhul-duhul sin dilata. Zal. Biaratin sa is. Sa aun-uno niya yan, aun hangin-hangin niyan ka, bukon niyan inzal, iban sin sa biya ini. Bukon niyan biya na, bukon amun, amun duhul-duhul sin dila ini, bukon di hatay kuran sin ipuntay niya amun, ababa, bukon. Amun lang niya, bukon. Suway siya, tiyatangon-tangon na taas biya na, iban sin, naunin kagbidaan nila karway ni, iban sin ini. Then ini taka-uno yan, taka-dakmul-dakmul. Na magmaap dakuman. Haaza ini,
Mataod, hindi magpakauno ini, magpakakawasin amin uno na ini, pronunciation niya bayam. Oo. Law niya, ilz. Nakita niya? Za. Ilz. Mauno yan. Marakmul siya. Na, aun kaybanan, inbiya ini, biya na singkya sulat ko kaniyo, nakauna, aun waktu ini yan, aun waktu, impagbasal na, zalamtum. So, pamabiasin ni, zalamtum. Aun waktu mahinang, jim, jalamtum. Oh, aun waktu mahinang pauno yan, zay, zalamtum. Na, wala nakakawa inuno ini, inamin pronunciation niya, zalantum. Fa-antum zalimun. Na, impagparakmul ka na yan, may tadumak mo, so hindi la tarapit pa amon niya umasok pagunggungan tayan, umangkat man, ilz, naam, zalantum, naam. Na mahuli, kabakan tahalon sin Quran, magbakin dua ini, inzaliman sin za, bangka kita ang tahalon sin Quran, nagbak na inzaliman sin za, dayin doon, inzali ni hiyunuta. Ila mo kay tamari pakain, paza. Nakalukalawa, malawa na inamuin suara, atawakan in pronunciation, inamuin mga amuin huruf, zal. Di na ko magbasabihan, zalamtum, di. Sa, lamo kayong muna, zalamtum. Damikian, hakalimat ini, amuray sabi di marakmul. Na, zalamtum. Na. In hikamarwan niya, amunain, sa, in sumuno kanya uno, zal. Ini kaf. Among mga biyan-biyan sa dini law mo kuan yang kaf na yon. Aunak tin magsulat bihayan. Kamanguhan. Ha? Bukon ka. Dain pangasuko kaniyo. Uno ini. Aturan niyo. Uno ini. Manguya aturan na. Kamatauran din ka to. Ang uno ini, Hamzah. Sa bukon siya ni Hamzah? Bukon. Ini, huruf kaf sa ini. Kaf da sa ini, kaf. Sabab, inakauna yan, ilami man sin kaf, ako maghunin, magkangkasibo yan. Oo. Sumakawa, ini, habihayaon na kuman, na kita niwa, mauno na yan, maluag na yung mga kwan sin kaf. Ninakaw na yan, bihay ni dagbus insulatan na yan, bihan sana. Kaf. Sambil nag-asisiwi, sambil nagsibin, sambil na hinang long niya, bihay ni, mabiya na ragbuson ini. Hamzah. Na yung panganal tayo ni uno ini. Hamzah. Ay, ikaw hati bukon sa ini Hamzah. Uno ini, kaf. Kaya tihan? Na. Nabiyayaon, alon sin Quran, bangkaw himundong da hindi, wala problema sa pama. Yalhas, wala problema. Sa, bang mo sugpat, ini, mari, pakalimat ini, amunad to in waktu, insa ini, yun tamari. Ila mo kay tamari. Oo. Yalhaz. How na insa din dito? Nalawa na. Insa, nalawa na. Uno na yung amon biasa tarin doon. Amon na inzal. Kita niyo. Yalhaz zalika. Yalhaz zalika. Bukon na yalhaz zalika. Bukon na sa yalhaz zalika. Na. Narayin di amun hatu huruf ini bi amuray din kabakan amura duara. Bukon biasin panagnan ni pila upat na. In kahinapusan yan, hambuk di sa balonsin
Quran. So balik katan sila pila katan yan? 7. 7. Upat na hindi, 2 ra hindi, pila ra hindi. Hambuok. So balik katan sila yan pila? 7. Nakihatian nyo na yan? Hindi hila mo kayo mo ha? Yalhaz zalika. Kawakan na ba yan? Kawakan na sana lang sin Quran. Oh. Okay na? Mari kita pa amun ikatuin amun kahinapusan, mimansin, ba. Hambuk dah. Kawakan tarain doon halon sin Quran. Kawakan ni Rasan. Yan da mga surat Hud. Kita niyo, ba, inakauna pag-uwuso, no? Mim. Tungtuman na to. Ba, pag-uwuso mo, no? Ono? Mim. Nahaon yung buhutangan sindua ini. Kita niyo, in buhutangan sindua ini, ayarira, kita niyo, ib, haon siya. Yaon siya higad, simud, karwa, ib, in mimisab, imimbian, Olimpiag bidan sindo huruf yan. In bayan, aun kalkalan niya. Ib, na in mim, way, na way kalkalasin mim. Sa aun gun na niya, aun ayung ung niya, aun biya suara magwadeng hilong ata, pagkain ba, way, di kayo sa makan, way biyad ko. Sa haong hambuk na yung buhutangan nila rin doon. Kuan siya di imba bang mga pakun at tawakan biya mga long taon o yung pagtawag hayan. Inba yan bang mga kuan biya amon idusun mo biyan kusog-kusog pa ma. Ib dugay iman mim dugay iman mim. Sa doon da. Narain doon bang kau makita hambuk dasan alon sin Quran hambuk da. Alon sin Quran hambuk da. Ba, insumunok kanya mim, na inba ini, bang ini kulang-kulang in kwanta, kulang-kulang inunwa ini. In pamahanta, nalaungta, biarin, de para rakuman in mga ulama, miabot na biarisan, wala pa na maray baris, sambil biutangan pa uno ini, sumabto. Biutangan nila biya ini sumabto, biada kita sin iyan long ni amun syad na pagtawa kong biya ini, biada kita sit iyan, hati niya, inba ini, malawa na ini. Mahinang nasa kaulaw, malawa na to diyon. Biya din ba, bang yun wala kaya butangan sumabto. Bang yun wala sadya kaya butangan sumabto, na misan ayaw pa kay sabi, hindi nakabutangan, misan yung kaya butangan, aw pa magbasa, irkab, maana. Nabi ayaw, biya ini dagbus niya. In pagbasa. In bain malawa na tod. Irkam ma'ana. Kita ni way na imba. Way na ko yan. Irkab ma'ana. Ataw irkab ma'ana way na. Sa irkam ma'ana. Ya bunay irkam ma'ana. Irkam ma'ana. How na imbayat to? Nalawa na. Nabang yan di mga unok turi kakuanan, nalong ni irkab ma'ana, atau irkab ma'ana, na di na, way na pagtawa ko din ba,
may kalamukay na siya maripa huruf mim dayon doon. Na amo yan in amon idghamul mutajanisain. Amo yan in idghamul. Doon dahatuyan amon to butangan si mga huruf makhrajul huruf yan dayon doon dayan. Sambat ko rakan yu bang aun kawakan yu hadu kaing kitab baha nagkasabot long niya aun lami wan sinra in yaddu kan Imam Al-Farra. So, paano yung sabdat pa rin? Sabdat mo makabasa sa bayan, matindi maano. Di sab. Di. Sa amuin aturan niya pagbasa biyad to. Actually, in karyasalin niya, biyad to man yan, irkab ma'ana. Inhati sin irkab ma'ana, na laong sin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, awat to nag-alun panjang na nagkuan na nagtimaob na indagat, timaas na indagat, ya bunay, irkab ma'ana, ya kau lang na anak, sakat na kau agad kaamulong niya, na irkab. Sa pagbasahan, iwan sin amin kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga sahabat miawot marikato biat imbasahan akato di hamon habasahan na to. So irkam ma'ana. Na ada kala mga sukaw. Nabi ading katuan. Bang sa pamakuno imian bukon na halon sin Quran. Bukon na halon sin Quran. Uno suwera unini irkam ma'ana. Atawakan amun kaptangan sadya Arab. Imian kaulang ya akhi, irkab ma'ana. Sakat na kau agad kamo. Nauna to, suway mo pa butangan kuan. Biya sumabto, hinangon irkam ma'ana. Papasingur mo rin, di sandi na. Sandi na. Ito, kaptangan normal kuan na to. Bukong biyasin ini, na ayat, Quran, bang unuin amin kaya riwayat atau kan kaya panghindusin Jibril alaihi salatu salam para Rasulullah, biya dahat isabin, unin in biya suway basahon ta. Na. No? Hindi. Nabi oire sab inyat to bang noon sumuno kaniya ba pagus pindaw minunuin ni pamim na makaunay mim yato pagusan pa ba ini makaunin ba pagusan pa mim. Nakatuin ko no. Ang papangaso, bangway na lumaton kita pa idgamul mutakaribain. Amo wayra di wayra na pinday mana niya. Wayra. Amura ko man hapagunin hapagbasayad to suway bihad tuin basahan ta. Amo tulong niya irkam ma'ana. Na mari kita pa idgamul mutakaribain. Bat na matalustan na idgamul mutakaribain. In idgamul mutakaribain din di baita bunnal sakarang pabiyaya unway naman nauusin namin pag-research ko hakan niya yan. In idgamul mutakaribain sambil pabiyaya unway naman nauusin research ko kanya yan. So, bi mga wala ko kaya pahaman, laong ta, bang uno yung pag-ianon si mga ulama na to, amuin laong niya, magsuok, sari na magsuokin bubutangan guguan nila, kaya hatian ko na, sa amuin sipat pagtawahon, na sambil pabiyaw ni sa aun tiyatan ko, buro na mo, nasa, wala rin sa ako kaya aun mambay wala sabi, aun ang buk doktor, amun bakas, kuan na mo rabi, ahead dawang mataas na yung kamo, na amo sabi sambat niya namun nakauna pa yato bangyan lang ni agad-agaron na inian suway magsuok inamuin bubutangan nila at guwaan nila sumagawa aun waktu maghambuokin sipat nila pagkailaw nila kita biutang sipat iwan makhraj idgamul mutakaribain in idgamul mutakaribain dua lam iwan sin ra kamaruan niya qaf iwan sin kaf. Nah dayon doon
Inhati sin idghamul mutakaribain ini amun biya na sinayo kanyo. In dua long niya huruf, in bumutangan nila nagsusuok. Nabun na lisab, illa miman sinra, bangkan Imam Al-Farra, in lam, in ra, iman sin nun, hambuk din bumutangan niya. Sumagawa, hakamatauran mga ulama, labiluan na Imam Al-Jazari, na in lam, iwan ra, iwan sin nun, dugaing-dugaing inunun niya ba yan, ibubutangan nila. Innun, so pama innun, amun haruhudulan sin amun dihila tayo ni. An. Na in lami sab, amun in maunin ni. Bang mga kato, maluag-luag. Na in ra'i sab, amun diri sa maduhul-duhulan, sumakawa, biaun biya mga lunghag-lunghag niya, biya nakukuan siya, biya na, biya bang mga kato, bihayan ng dagmusin kuan niya. Pama, ilam innun an narain doon long ta ilami man sinra magsusuok in bubutangan nila in qaf iwan sin kaf kita niyo yari bang dila yari dah dul dindi in kaf sumungsung na siya maun ik na in qaf in kaf ik na nagsusuok na. Sumagawa, mga sifat, nabi, hindi ko pa ikalilay kanyo, mataod. Mura-murang susungon, kawang taraunin mga pag-iano mo yan sifat tuan. Unin pagtawakon, makhraj, anin lang niya guguaan niya, iban sin sifat niya. So, narain doon, dahin ha mga sa unway ni, dahin ha mga sa halga-halga, amuin maudu, iban topic sa ilmu tajwid, amuin laki-laki in Imam Ibnul Jazari, rahimahullah ta'ala, Imam Al-Jazari, insya yan, natiagnaan niya rin doon ha, makharijul huruf, iwan si sifatul huruf in, pangadjian, hakitab amuin kiwan niya. Na, nabiyaon, idghamul mutakaribain. Sa alakul, hindi na ako magkonsin among definition niya. Uno bang uno, imahal ka rin doon, halaw sin Quran, kabakan na to, illa miwan sinra, hati niya, bang yung magbak, hamadhab na to ha, di na kita, di na ako, amazhab na to, at tawakan, habasahan na to. Habasahan na to, riwayat sin Imam Hafs an Asim. Sabab in Imam Asim yan, dua murid niya. In Imam Asim, aun yan Hafs. Amun na niya kada, amun basahan na to. Amun na yun sa taod-taod, basahan na katiling kalalam. Amun na yung basahan na to yan. Pag-ubusin ang book, Syu'bah. Imam Syu'bah. Na. Then kato ini, ang kanta in basa na to yan, riwayat sin Imam Hafs an Asim. Inuno, imbasahan na to yan. Oo. Na. Nabiya yun, kato, bang magbak ilami man sinra, unuhon yaon. Ilami yaon, hila mo kay pakain. Para, oo. Nalaw niya to, may ta, aun kuan, aun mga dukaing mga magbabasa, di paglamo kay, aun. So, pama. Biasin ini. So, pama sadya. Waqur Rabbi. Kita niyo, ang kaywa na magbasa yan, Waqul Rabbi. Hati niya, patampalon lainon yaon. Illam. Sa habasahan na to, illam yaon, yun na yaon. Malawaan na, hilam mo kayo na maray pakain. Tara, bima na, in maksud sin, hilam mo kayo na para hati niya, malawa na inunway niya. In amin lam yaon, sambil inhi, amuin hi, kwan tarakuman yan, amuin, basta ang tarakuman amuin, ra, mabiya na hay ni, basta niya, ha? Biyayan na saan? Waqur Rabbi. Nam, kita niyo, Waqur Rabbi. Di na kita Waqul Rabbi. Nam, natin niya hilam mo kayo na yan. Makakuan na saan? In mga pangadyan na ito ini, na di ini makajari amo yung tumingil-tingil sa diha panumtum na to. Ang kandain kay manan yan, so ito daon bang kumaway mabaya spama na di para alhamdulillah ina mga amon pipost tay ni
Bang biaong kalupahan mo, makadari ka magunin. Magbalik man to. Bang isa bang mga wifi mo iwan ang mga load mo biyayan. Balikon mo sadya, nambuya ini. Na. Malingkad, bang ausap kaya susulat mo, ang panagbasa ko Quran biyayan, lumutakad. Kau biaong lumukya tuntuman ko. Oo, takad kita ang takuno. Nabe ni sa ini ating basahan niya. Nabe sin mga ini. Nabuko na yung basa mo lang, wakul rabbi sa, wakor rabbi. In lam yaon, hila mo kay pakain. Taro. Na. In hikarwa niya, amo na in qaf, iwan sin kaf. Na. Hindi isab, kita niyo, qaf, in sumuno kanya no, kaf. Hindi, nabahagi ni sabi mga ulama, aun kay ba nandain doon, law ni idgham kamil. In qaf yaun, malawa na. In tanda niya biutangan unin nini. Aun sumabto, hati niya biya din na, alam nakhluqkum. Hati niya, uning biasa tarayin doon. Amin kaf. Aw ni sabyan, pataptapon inunoy ini. In amin ini sab, amin basahum mo. Sa, di mo nabutangan, kalkala. Sa sumakaw, marakmul. Alam marakmula, kum. Alam nakhluqkum. Hauno rin nun yung biasa mo, di da mauno. Sumakawa, indin ha mga maluhay rin doon, iwan biya bang hariwayat marikato, atin niya, amuin in unin eh. Magaan-gaan basahon, amuin, basahon mo in kaf, in ini, di na yan. So pama, alam nakhluqkum, bihayad to. Atin niya magaan-gaan. Ayaw sin ini, nayari pa yung dakmul niya. So wayway ni, alam nakhluqkum. Sa di nabutangan kalkalayan, ay nakamagbutang kalkala imyan ko, alam nakhluqkum, di na yan to, ay na to. Alam nakhluqkum. Na, amo yan na idgamul mutakaribain. Dua rayan. Lam iwan sin ra, iwan sin kaf, iwan sin kaf. Na, so unuhun tayan, ilang mo kay tayan, in pagbasa ta kaniya, in panagnan huruf, maun pahikarwa huruf. Na. Panagnan ito ka to. Nandiyan siya basaw wakul. Di suway kwan siya hariwayat di ka to di suway amon wa qur rabbi zidni ilman. Sumakawa biya na sinaki so pama hamon maghindo so pama ataw kan magtafsir wa qul ya Muhammad wa qul iwalong ni pamungan ya Muhammad Rabbi zidni ilma. Ya Tuhan ko, duwang ya kulong na ilmu. Makay, way rin sabi ito problema. Sabang ko magbasa na halaw sin Quran, sa pamaalang among Quran biyayan, nabukon na, wakul Rabbi, way, busuway, kung ano mo, ihiunaway ni. Suway mo, hilang mo kay inlam yung pa, ra, wakul Rabbi zidni ilma. Na. Lima minit, magbang. Okay na? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Na, insert ko rin di yung pagtawagon nila, hukuman silam. Hukuman silam, makawataraw isabihan, in mga hukuman damik yan sin, unuway ni. Lam, mataod man in lam yan. Balikan ko masa, hindi ihikuan ko sadya kanyo. I-insert ko sadya hindi in hukuman silam. Hambuok. Sa niyan hukuman niya, mga mataod man yan lam halam sin Quran, bang unin hukuman kaniya. Sana i-insert ko sadya in ini. In alif, kawaun tara. Aun halam sin Quran, aun mga huruf, mararakmul.
Di tud siya numipis. Di misan uning baris niya marak muda siya biyan. Biya sa pama qaf kita qa qi ku. Di yan ka ki ku di. Bang mo pianipis biyayad to na mahinang na. Lang si mga kamanakan kaki ko na pangtungod kulong niya yan. Ha? Nasa qa qi ku marakmul. Naunimisan baris niya baba. Aw ni sabihan huruf manipis. Di sabsi umuno yan, dumakmul. Aw ni sabihan huruf, aun hal niya, makajari siya dumakmul, makajari siya umuno, numipis. Naamunain alif lam ra. Alif lam iban sin ra. So rain doon, how no siya rumakmul, kung no siya dumakmul, biya diin indagbus niya, na yan na sinaki, alhamdulillah, continue sa kaino, biusan pa kita sin Allah Ta'ala, kawi iban kusog iban kaya insya Allah Ta'ala. Biya yun, i-insert ko sadya, ini, sukol, kaya nga tan na to, biya hayaon hati, ang kanda mga English long niya. Aon sa ton, ayan ko kanyo, bang magsulat, sa pamabiyan, pasan nyo kuno kako. Pasan nyo kuno. Abdus Salam. Na pagputsin hamon-hamon mag-translate at isulat biyan, biya din. Abdul Salam, biya to adya. Hati niya, di uno niyon. Ningkato, Abdus Salam. Hati niya, nabiya yaon, insert ko, aun pagtawagon nila, amun lam. Lam da hindi. In topic tabi ayaw, puwas na sinamin pag-idiramin sa buhos na kita na idiram. Imbiya in topic tamul lam. Oo. Aun, lamus syamsiya, tawakan kamariya muna. Lamul kamariya, iban sin, lamus syamsiya. Kita niyo. Lamul kamariyati. Iban sin lamus syamsiyat. Kita niyo. Way na rin di lamud sin alif. Oo. Tahalawn sin kawantag siyam. Balik kawan tagwalurak mambiyayaon. In alif, may tari makalamod din di. Sabab, in alif yan, in siya yan, bang mga kato, suway in nakaw na rin kanya baris, uno yan, taas. Oo, in siya baris patay. So, buwas yan din di. Halaon sin kawan tagwalo yan, aw lamul kamariya, ang putag upat, aw lamul syamsiya, ang putag upat. Kita niyo. Uning pagtawag ko lamul kamariya. Inhukuman sin halamul kamariya ini, al-izhar. Hindi. Inhukuman sin amul lamul syamsiya, al-idgham. Nakingatan nyo natin sin al-idgham. O yan sin al-izhar. Atin niya, patampalon. Patampalon mo rin doon. Uning patampalon mo rin doon. Amun ay lam. Unin maudu' amun topic tabiyaon. Amun lam. Nabahagi lam yaulong niya lamul kamariya iwan lamul syamsiya. In halamul kamariya, basta kaya nga ng lamul kamariya, in maksud din doon, paunhon siya yan, in lam din doon. Patampalon. Adapun, bang halamul syamsiya, ilam din doon, unuhon isab. Ilang mukay. Unin maksud hilang mukay rin doon na kita niyo. Hambok na rin ang mga lamul kwan sa pama. Basong ko yung mga huruful hijaiya kanyo ha. Barisan ko kay butangan ko al-katana. Kita niyo. Kuanan niyo kuno kako, how no siya rin di. Kita niyo ha, dungukan niyo ha.
kuanan nyo kako, how no siya, halamul kamariya tao kalam, asyamsiya. Kita nyo, ba't kabutang ko? Al-alif. Kita nyo, uyuno ko yung laam, piatampal, atin na rin di siya. In al-alif yan, in maksudin, amunin al-hamzah. Hamzah saan? Oo. Amulong kung pag ano, al-alif yan, bima na hamzah yan, ha? Okay. Al-ba. Rendira. At-ta. Kita niyo. At-ta. Isulat ko kanyo, ha? In al-ba, biya ini. Kita niyo. Al-ba. So, kita niyo. Kita niyo. Illam yaun, yun ko yaun. Al-ba. Piatampal ko, biyasa ko yaun. Naam. Pag abot mari at ta, isulat ko biya niya. Na. Illam yaun, yun, biyasa ko yaun, way. Way. Biya, banghang mga English yan, silent na siya. Liya mo kay ta napakain, pata, uring biyasa ko rin doon. Ta, lang ko, at ta. Nahangkanda yan, bihanin pagtawakon, lamos samsiya. Bang inlam yaun, liya mo kay pahuruf sumuno kanya, na inya lamos samsiya. Bang inlam yaun, amin, yun wene, liyapal mo siya, biyasa mo siya, haamin matampal, law mo uno siya yaon. Kamariya. Na. Sambiyad to na, pawangan ta na ang karay. Oo. Biya waktu na. Al-alif, kita, piyatampal ko. Al-ba, al-jim. Bukun ad-jim. Nang sige, ad-jim. Bukun ad-jim. So ay al-jim. Al-ha, al-kha, al-ain. Inbiyog nyo. Kata nito piyatampal. Al-ghain, al-fa, al-qaf, al-kaf, al-mim, al-ha, al-waw, al-ya. So, in lam din dito piyaw ta. Piyatampal ta. Ada pun inday ni idgham. At inihila mo kay tamaon. Pahuruf amin sumuno kanya. Ilam amin sumuno kanya. Ay in amin huruf lam yaon. Bang in sumuno kanya amin mga huruf ini. Ilam yadto. Silent na siya. Di na yadto. Di mo nakarungan ng suara. Amin lang niya. Alta. Di naway na alta. Ataw sug. Di na taw sug. In bihadto. Oo. Mataod lang nin alta niya. Alta. Bakit ko atta sat? Na. No. Narinig kita nyo? Na-favorite chambat na. Allahu Akbar. Ya Rab. Inshallah, bang mampi pagbarakat sin Allah Ta'ala katatan nyo. Iban, alon sunga kita ng kataan inshallah. Kita nyo ba? Atta. How nin lam din dito? Why na? Yato na. Nakalamu kay napata. Atta. Asa, addal, oo, azzal, arra, azzay, assin, ashin, assad, addad, atta, azza, allam, ibang sin, an-nun. Why yung al-nun? Oo, na. Bihayad to yan. Nahangkanda, indananta sa din mga huruf ini, oo, ang kanda, mga magbasa yan, magbasa. Kita niyo ba? Kita niyo ha, biasin niyari. Alam sin Quran, kita niyo ha. Kita niyo ha. Biarin pagbasa ta kaniya. Wasyamsi. Kita niyo, hati niya illam yaun. Wala na kita imiyan. Wal syamsi wayna sa yun tayo liya mo kay tapakain pashin wasyamsi nabiyan na damikyan wal layli na wal layli illa man bukyaon amun yaon yun utana liya mo kay napahuruf ikarwa na imyang kaw wal-layli. Na, kataan yan, halong sin Quran yan, aw niyang parsugpatan. Na, bang yan, mga magsuat na kaibanan, biya na sinaki ko kaniyo,
ha mga English yan, biyad to. So pamulaw ni Ash-Shams, ng kanya, Al-Shams. Kita niyo dito ha, Assyria, kita niya. Ano ini? Hula, Ash-Sham, Ash-Sham, hula Sham lang niya. Oh, namang yan isulat pa English, naibot ang labiyan. Al-Sham, biyan. Hati ni Al-Sham. Hati ni inini, yun nila pato. Biasa nila yan to yan. Na, bukon nila kaki, amun iyakat inyon, Ash-Sham, sa Al-Sham. Oh, na. Nabiyayan ni nun indagbos na yan. Na inshallah, asa dali amud ko pa ini, pasalan aun ini, parsupatan sinon ini, hamun piangad jianta, wala naman kita ni nakaigdeng sin mga amun idgamit to. So, rendi hamang huruf ulijaiya, in amun hilamu kay taray doon, ang putagupat amunin mga huruf kasulat na to ini. In huruf isab amun patampalunta, amun halam dahin doon, puasilam, amun sumunuhay ni, nalaw mo ilam dahin dito, hinukuman niya, lam kamariya, matampal, bang puasin lami sabi yung mga huruf ini, amun kasulat tayo ini, nalaw mo, inhukuman sila, inya, lamu siyam siya, inhukuman niya uno yan. Idgham, hilam mo kay siya. Na. Biyan to. Sinong pangasubo? Oo, unin lam. Banghala mo Shamsiya, marayo pangaso, hati niya, unang pangindananta, inyaw lam Shamsiya, iban lam Kamariya. Oo. Na hamok din ang mga pangindanan, indanan mo sa jimon ini. In mga huruf ini. Hikamarwa pangindanan niya, biutangan na sin mga ulama, uno yan. Sign, symbol, hati niya, bang in huruf yaun, aununo niya ini. Sadda niya, law mo ini, ano niyan? Shamsiya. Bangway, atin niya, ano siya yaon? Kamariya siya. Biyat to. Kita niyo, biya sinamon, alaw siya yung Quran. Kita niyo, ini, lam, yung sumunod ka niya uno, fa, in fa din hamang huruf uno yaon, Kamariya. Na yung pangasubo, aun sumabto rin di, way. Bimana, dahin doon, paunhon min lam dahin doon. Patampang imyan kaw, wal fajr. Nam, atin wal, na pag-abo, bangga, aswatu syamsi sab, kita niyo, yari lam. Pag usin sumunod ka niya, shin, aununo niya to, sadda, aun sumabto. Bimana, yun mo isa biyahon. Ilam dahin doon, hilam mo kayo muna pasin. Wasyamsi. Nga. Biyan to. Na, damik yan, aw ninihikuan ko kanyo, malingkat na una pag-anad anaramba. Oo. Sa pag-anad ka mo. Oo. Pag-anad anarin niyo, alon sin Quran day ni katan, basa niyo kuno. Kita niyo ha? Ini guwa na rin ngayon niya. Ini ni, guwa na rin ngayon ni. Hikuan ko sadya kanyo, hapagbasa kanya. Jagahin niyo. Indad, aun indad din doon, amun ini. Iwan sino no? Ta. Indad yan marakmul. Inta yan mauno. Manipis. Nabiyayaon, aun waktu in kaibanan, indadi aun hila mo kay pakain. Pata, Faida afattum. Ano? Afattum. Na.
Aon sa waktu mutangan nila uno ini kalkala afad. Oo, nari suway ini paunuh mo yan. Amuin pagtawakon alistitala taga kita niya. Fa idza afadtum na lang mo. Ay na ko mi long mahunit. Sana ay na ko mi long maluhay ra saon. Sana atin niya pagkanaran sa diyang. Kita niyo afadtum. Oh, na. Allahu Akbar. Na demikian amo na suratul Syarah. Ini siya sabot to si mga ulama amin papadjagahan kato. Papadjagahan tud kato amin hipapapinig tuod in huruf ya undeng hambuk huruf yan sabab dugay inuno nila in buutangan nila. Kita niyo, diwan sino niyon? Na, dad, ang qada, pagusun ini, za, na mahinang takalalamihan, waktu mga bata-bata pa magpapag-memorize mo, oo, ang kadajakrak, atin niya may nang takakuanan, ang kadajakrak, atin niya waktu, di makakuan. Oh, nasuway ini pinigon mo aun waktu yan in kayba na magbasa hilamud ka pakain paza ang kazazahrak. Oh, na ini ang qadaza ang qadazahrak. Nah, so in point na rin di amuin pagpinig, iwan pagpatampasin, hambuk huruf deng hambuk huruf, amuin ganta bukon sila hang karagbos sabab aw niyan intiap-tiap siulakan, long ta bubutangan, haamuin long ta diha long sin, dila na to yan. Nari makajar in hambuk huruf yaon, na hilamu kay mo pahambuk huruf simbukon, waktu paglalamu kay. Na insyaallah, long sin Tagalog, abangan na lang natin. Oo, sa susunod na Allahu Akbar. Oh, insyaallah pangajian balik na makapagpangaji ra kita ni insyaallah. Oh, na uno ba ini? Uno lang sing surprise. Oo, uno naman ba along in next year to na basta akatan si pangajian na to yan marayo ra katan insyaallah taala. Oo, diban biya na sinagi ko kanyo, ini teori sadya ini ha. Ini teori sadya. Nadukay yung sani sabi, maginda ko teori sadya, amuin bang mga supama, biya ba amon biya magkuan yan, maghindo maglangoy, hinduan ka long niya, bang ko jumaknight, muna biya inindagbus mo long niya, Pagus pauwa long in umo biya yan, oo, pagus yato, biya yan, waktu, nalong niya, kato na kao, na memorize mo na yung teori yato, sa kalipa, lakson man kao yato, pag sayo mo, tiyanin namon, kiman mo nini, pak, Allahu Akbar na. Aun waktu isab na pag jacknight niya na nano ito yan uwi yan. Naun man tunggol din doon na pagtungan niya yan buso na narara. Allahu Akbar. Nasa dukain da iban sin mag-actual tuod. Sa inkato ni theory atin niya at the same time insyaallah paun naturain amun biasin long ta kabiaksahan insyaallah. Inot insyaallah taala. Na biya nahadto biya di matong na in wakto. Insyaallah, di matong na waktu amin kaya mutang na to pagkamat. Adapon, misan di na to kakamatan amon hawak to yan, mahawain waktu sino no ini? Sini Isa. Bukon sa in hamon ha, amon no ini, amon yan kaya mutang amon waktu, bangyan nakaliw, magdusa na kita bukon sa yan. Bukon in pagkuanon. Sana lang ta, amon na kaya mutang, iban sinarak kalaon pa sa mga panahon sin kaibanan, na mura-mura insyaallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله